Mama. Hey. Umeitoiwano ntine boyfriend yana to Enyangi. Wow. 19. Wow, that's a very good decision. Enyangi ne ya maana sana. In fact, kwanza enyangi yekone kintetage abantu abange sinyangia. Ntiti bantu bange. At least abantu natobano entebe 30 40 kibaenda mono. Gosena aba 20, gosena 15, gosena 10 buka family members. Okay. Bono, kigo tubasa ku invite bantu bange tigatunte yabusani familia yo boyfriend yane. Anyway, Na intwa yote yabantu bange bati anti ne tiyangu bali bemiranda tubasa ku maranga. Sawa. Abantu abakati by the way no 20 aka after kubwata ni kweka kanisa togenda tuwaka gardening abantu kiwa gani jetingorangira monto bali kwantenda uto abantu tubasi nini mama tubasa kurangira abantu bange ntaiti attention iri abantu bange abantu bakunya gucha bange so abantu tubasi nini okay Nomba sani kunaza abantu kiwa gani jetingorangira monto bali kwantenda after all mtu nuko bwata ni kutoka kanisa tadi lazima abantu bachinyana naba enyangi nabo bakunyero rest bichato wo post it's enough native video abantu tubake sawa in fact yo kongakira ngokwana tora ndai umwana na ukore nyanga hello Mauricia Thomas ono mongina ke muntu nataka kweresa no mwana oyo ne Jennifer ngo tonyorire sa kogenda ntukabwate nyangi natakalende ekanisa gekwera gake uchaka matangazo nyangi ntobwate beka tangaza abantu bashaye gupima chiyuni cyo goche nyangi mbia mwana karibu sana hello oyo nke muntu namba yago oyo no moiborania wanege FM omwana one Jennifer nabwate nyangi nanga kobori naki nonyara kombekere sa matangazo unantoka bwate nyangi ari Kisi Central munamo February bono omwana one Jennifer Kisi Central kabisa tangaza abantu bacho mialiko kwa wengi karibu asante hello ayo na principal ya Nyamacharas you know mongina ke muntu I had my daughter there if you can remember munamo 204 bono Jennifer itirengi sana kagure mats enyangi ntokabwate nkonyo mwana tawatena ki utangasira abana paredi nendote yabali mukombe wa myali komete karo gutangase ibintu binebi none abana bako motivated bacha ba na baruba ukina bamanyana ke nyangi ne yamana karibu sana karibu asante welcome Joshua ya teliente to chongi moki robono nengote inana ki munamo February omwise koyo ne Jennifer nakabwate nyangi Jennifer nabwate nyangi bona tikangote kyole chairman yabantu bechipigipi ubarese buna organize on February tale 19 be organize ritu kelimba agenda gasirende bacho bugiye bingoro nabwo gutanga nyo musafara bwo kweruzie munyanyangi nyomba karibu sana Jennifer kuna ngoli yale biashara igo mo ba mu support karibu sana karibu sana hello oyo ntaro Seita FM na kumawoteba oyo no mungina ke muntu nengo batebina umwise kwa ne Jennifer ngo korale nyangi mumekaribisto sana otangasira batangasa Jennifer chite Seita FM kora tagerale sana yone note infants bache nyangi kare Kisi Central bona chisawadi na bako batibale chisawadi umetu nyangi bato bali kwado lakini mbalete bichiko na chitakuja mbalete chimatress chinyinge ne chipeseni tikabantu baraletra abantu nebiro karibu sana hello Uini moyo Gerbat okay hello Gerbat
Aibona watu kunyerete gesimega kiyete. Nataka kwata yonate y'abantu bansi bo kunye bisima buno mwana one Jennifer nkonyo mwali. Nimewakaribisha wote, mchele itakuwa kwa wingi na pia chioyo itakuwa karibu sana, pilau pia itakuwa karibu. Omugambi, good afternoon. Yonke muntu. Nimete na Agoste nanya gocha gusaba mabere ngombe yanenjariye ku kibando cyo yonde batina bwate emergency barasanya lenge mambi na nkobora please umwana one Jennifer ngokora ari nyangi nunyare kuntangasira abantu bachipache kwa wingi mtu wa watu unajua watu wanakuja kwa vitu zake techere to busongu umwana na akore nyangi bantu mbachi asante mu efainero n'ingendo buya mano mugambi akitoye batafatari ke muntu umwana Jennifer cheyachi karibu wa mama wa kwaya burisira nonyote kwamba koko ngamba buna mwana natakunyoma nyangi to bwate gaki Montebel mne nyangi to kabwate na this time unde to sonechi yanga tibwikaine wacha nikuambie aliye chumu ngote chini omwana ne chini fundu sire busoko bangeresere meeting indiere next week tinko nyara gocho sabere bagane ndore saba trend nimbwate nyangi inko nane gali ngene nyoro bitogende gali sire to chiyanga chikwerende chiyanga nyangi karibu take kwamboka atachitu I serve a miracle working God.